Mina ibizo lami uMoses Sibana. Ngumhlali walapha eJohannesburg CBD. Maqondana le-operation Fiela. Uma kuthi kutargetwe isigebengu abathengisi bama-drugs, ngibona kungumbono omuhle kakhulu. Ngenxa ukuthi nje udadewethu lathi sihamba ngokwesaba nje, abantu bathathelwa amafoni, bathathelwa zonke izinto, abanye begcine beluze impilo zabo ezinto ezingasolutho. Kodwa into ebuya njalo yethuze ukuthi uma kusenzakala lezi zinto, abantu aba-affecteka kakhulu kuzaba ngabantu abangalamaphepha, ama-legal migrants, kumbe ngithi nabantu abantu abazithengisela esitaradeni abazama impilo. I-government engeke ikhona ukuba provider ngemisebenzi.